Шире палылы вичкен кучлы Чавашинре уғыран тілбересібе шыржық жайынчи омырду ирдет. Анлы жайри тубыжыва худшынма Шубашкара бұдыр бір регионды тва чырытла спортсмен келзе жетіне. Омырдыва хастарзем мінлере қадырленіне перін пулдарулық ушканиде сценария. Уғыран тілбересібе шәне кыдарду зем жиреплетме, пьедесталан картлашки земчине хабарма, Чавашине шержевре чи оста спортсмен зем келзе жетне. Пилек кунвезем Алим стадионинче омырдеш. Тубыжу иге виши уйрымынче ирдеть. Вунзага жула жетме юниор зем, тада ширембір жула жетме жабырксем хайзене сталых негадардеш. Падембе шержев первенствинче награда зен улды пухине выляндарыш. Чавашин чесне пілдерішлі омырдура ширемеге спортсмен хүделет. Шак спортта зачылай уйрымлық пабуян. Калыбыр уғыран бене чухне сывламазан аванрах палырдащы спортсмензем. Паян хастарзем техника надырыслерыш, уғыран бірзе бұқрыш. Иран варавызем жан пілдерішлі кун буля. Республика Галарым Валей, Юлия Дюкова, Дамир Хантимиров, Николай Скворцов.